Rung semifinal ke Atletico Madrid hadin balapan limnya ke Barcelona ke agregat gol kumjuk ke Paris Saint-Germain ro klub poin cek semifinal ke lekai jeng kecapian league. Ada pisniu tenati kena channel coba like dan subscribe pada hajar kumjuk. Watlah ke Atletico Madrid ke lim ke lekai scan leg da ar la gol hakamat ke Barcelona. Dari ke Atletico Madrid klub poin ke semifinal. Watlah ke Barcelona kalau tap gol ningkong da oleh Yamal hakaminit ke basau but sa Ferran Torres hakaminit ke baar pusau Dre uluk keman kurang lekai jong ke Atletico Madrid oleh Yo Bandung Pai hakaminit ke balai Huawei pada duk bekut ke lekai ke Barcelona kelap lim da ar si gol Dre ke Barcelona kelap lim no haka fast leg da ar gol lanot bat mentah bakenya ke agregat gol ke Atletico Madrid ke job dalai la ar gol kumjuk ke Paris Saint-Germain ke job piang ke Liverpool ta ar gol lanot hakana ke second leg balio tep da udam bale berarti lagi gol bale tep haka menit ke banyo ar bat haka menit ke bakandai pe ploswe kumta ke Paris Saint-Germain hadin bakla penlim ke Liverpool habakenya ke agregat gol Paris Saint-Germain ke job daga basuk dasau lagan not gol pat menta ke Paris Saint-Germain ke poin semifinal lengkan pat ke Atletico Madrid haka Champions League berkecing lekai berangsa jang ke second league ke Real Madrid percaya ke Bayern Munich pat ke Arsenal percaya ke Sporting ke Brescia bun ngesuk away per video